cyane kuri Mike Zapasi TV show hamwe na TV. Uyu munsi tugarutse tugira ngo tuganire cyangwa mbageza amakuru y'ibyamamare ajya atandukanye hirya no hino. Uyu munsi ngiye kubaha amakuru y'ibyamamare 10 kuri ino si bafite tattoo nyinshi cyane mu maso zabo, cyuzideminga ibyo bakora n'ibindi. Uyu munsi ngiye kubitaho kugira ngo mbereke ibyiza kurushaho. Ndaba bafite tattoo nyinshi mu maso, ejo nzabahe abakobwa bafite amabere manini cyane kuri notse baba bakura abagabo kurusha abandi. Abakobwa ni bangahe? Ni 10. Nuko ngiye kubaha abantu 10. Mwibutse kula subscribe, like and comment kuri TV yanyu mukunda muri bishi cyane na share. Ubwo duheruka kubageza ikiganiro bagejeje abahanzi barindwi bafite abagore biza kurusha abandi, harimo Cristiano Messi, Rafinha, abantu nkabo. Reka dukomeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyamamare 10 bifite amatatu kurusha abandi kuri ino si bagiye bishushanya mu maso yabo. Akeshi aba bagabo bakunzwe kubazwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo kunywa ibiyobyabwenge cyane, kunywa ibiyobyabwenge, kwishushanya bino bishushanyo bakoresheje umuti wa wino. Ubwo ni irangi rya mu biragati, habaho irya burundu ryaguma mu maso yo burundu cyangwa iry'igihe gitoya. Kwishushanya usanga bikorwa n'abantu bagiye bakomeye kuri ino si yacu b'umuzika, muri muzika. Kandi nanone ubusanga keshi bino byamamare bizwiho kunywa ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Aba bagabo bose baturuka mu gihugu kimwe cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho bose babarizwa. Muri iki gihe kwishushanyaho tattoo cyangwa kugira ikintu runaka cya tattoo, akeshi bagufata nk'umunywa ibiyobyabwenge cyangwa kuba wasaze ugiye gusebya iryo zina. Ubu ngubu tukaba tugiye gutangira ku muhanzi wacu wa mbere uzwiho kuba afite tattoo nyinshi cyane mu maso, mu bahanzi 10 tugiye kubaza. Umuhanzi wacu wa mbere muri no tugiye kubaha muri bino byamamare bifite amashusho agiye atandukanye mu maso yabyo. Uwa mbere tubona ko bita Post Malone. Post Malone mazina yiwe asanzwe yitwa Richard Post, uzwi ku izina rya Post Malone. Ni umuririmbyi w'umunyamerika uririmba injyana ya hip hop. Ni umwanditsi w'indirimbo ndetse no mu majwi, no kuririmba neza mu majwi aririmba nuza hip hop. Kandi akafite iyo bitaga Iconic yamenyekanye cyane kubera ijwi rye cyane n'uburyo yagiye aririmba. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaririmba injyana ya hip hop hamwe na R&B. Uwo bakaba bamwita Post Malone, nuza ku mwanya wa mbere. Turagaruka ku mwanya wa kabiri turasanga uwo bita Mundu. Ni umuririmbyi w'umunyamerika, akaba n'umwanditsi w'indirimbo zigiye zitandukanye hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari n'uwo muhanzi wa mbere uri guca agahigo mu kugenda azenguruka mu matsinda agiye atandukanye agenda aririmbamo cyangwa asangamo bagenzi be bakamusinyisha kontara. Uyu muririmbyi yabanje kuririmba mu itsinda bita Five Finger Death Punch, FFDP, Five Finger Death Punch. Yakoranye n'andi matsinda menshi agiye atandukanye, aho wasangamo Motagolofa na Ghost Machine mbere yo kwinjira muri FFDP. Ku mwanya wa kabiri ubwo tuhasanze bita Mundu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo bita Bradman. Uyu Bradman akaba ari umugabo w'umukire cyane ugiye uzwi rwiyemezamirimo. Amazina ye bwite bamwita Brian Christopher Williams. Brian Christopher Williams akaba azwi ku izina rya Bradman. Niryo zina abantu benshi cyane bamuziho. Kandi nanone cyangwa bakaba bamwita Baby. Ni umuraperi w'umunyamerika, akaba na rwiyemezamirimo washinze inzu ifasha kurikodinga cyangwa y'umuzika ufasha abahanzi benshi cyane bita Cashman Record. Uyu muraperi
uzwi kugira tatu nyinshi cyane ku maso. Tujye kumanza wacu wa kane ukaba ukunda kumwica Soulja Boy, Daniel Kotez way, uzwi cyane ku izina rya Soulja Boy. Uyu mutipe ni umutipe w'umuraperi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atunganya amajwi y'indirimbo ndetse akaba n'umukinnyi wa filime, ubwo ni producer. Ni rwiyemezamirimo w'ibyo byose ndi kuvugaho. Mu mwaka wa 2017 Nzeri, indirimbo ye ya mbere yise Crack That's Soulja Boy. Uyu muhanzi ni umuhanzi ukora ibintu byo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari mu bantu bagagaye kuri Billboard Hot 100 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaba ari mu bantu bafite tatu nyinshi cyane mu maso. Uyagaza ku mwanya wa 4. None ku mwanya wa 5 turaza dukomejeho gato, turasaba umuhanzi bita Offset. Uyu muhanzi Offset, Kiala Kadela Kapus niyo mazina ye n'ubundi asanzwe aziho. Offset ni umuraperi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo, akaba atuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari imijyana ya hip hop, kandi akaba akomeye mu itsinda rya Amigos. Uyu muraperi akaba n'umugabo w'umuhanzi bita Cardi B, afite tatu nyinshi cyane mu maso yiwe ziganjemo iz'abana be, yagiye yandikaho amazina yabo mu maso yabo. Tujye guhera ku muhanzi wa mbere twagiye tuvugaho, tuze tugere ku muhanzi wa 5. Umuhanzi wa mbere mwita Post Malone, ufite tatuwaje cyane mu maso, akurikirwa n'uwita Mood, agakurikirwa ku mwanya wa 3 hazo bita Badman. Ku mwanya wa 4 tuhasanga umusore bita Soulja Boy, ku mwanya wa 3 tukasanga bita Offset. None reka dukomeze ku mwanya wacu wa 6. Ku mwanya wacu wa 6 turasanga umugabo munini bita Rick Ross, William Ronaldo Roberts wa 2, uzwi ku izina rya Rick Ross. Uyu ni umuraperi w'umunyamerika wubatse izina muri cya gihugu cya Tanzania, n'umwanditsi w'indirimbo. Uyu ni rwiyemezamirimo mu makampani agiye atandukanye, agiye azwi. Uyu mugabo azwi kandi nka Rosie Bossy hamwe na Renzel n'andi mazina menshi cyane. Uwo akaba ari Rick ku mwanya wa 6. Tukaba tugiye kurikiza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umusore muto ujye ufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, bakunda kwita Gucci Mane. Gucci Mane ubusanzwe ni umuhanzi n'umunyamerika kuri indirimbo ya pop, ariko ku mazina ye bwite bakaba bamuzi ku mazina yitwa Rodrigue Delentica Davis. Ayo niyo mazina yiwe agiye azwiho. Uzwi ku izina rya Gucci Mane, ni umuraperi w'umunyamerika yafashije abakoraga injyana ya hip hop bagenzi bo muri Atlanta nka T.I.N, Young Jeezy, cyangwa cyane mu mwaka wa 2000 cyangwa mu mwaka wa 2010, mwaka wa 2000 n'umwaka wa 2011. Uyu muhungu wagiye ufasha abahanzi muri Atlanta kugira ngo barusheho nabo kuyute kwa bazamuka, bave ku ruhande rumwe bajye ku rundi. Tugeye ku mwanya wa 8. Ese ku mwanya wa 8 turahasanga nde? Ku mwanya wa 8 reka dusubire inyuma gato twaje tubabwire abahanzi bafite tatuwaje nyinshi cyane mu maso. Uyu muhungu Gucci Mane nari mu bahungu bafite amatatu menshi cyane ku maso yabo, ku buryo agiye ishushanyo tugiye dutandukanye, kubwo kongera ubwiza cyangwa kugaragara muri rubanda. Hariho n'abazikira kugira ngo batinwe, ariko tatu zimwe na zimwe agiye afiteho zigenda zimarige zikarangira akishushanya izindi. Uwo na wundi ni Gucci Mane. Reka tujye ku mwanya wa 8 turasanga bita Tekashi 69 ufite izina rigenda rigora abantu kuri ino si arurema benshi cyane kuryandika keshi, kuko ni 6IX na 9 isanzwe atari na 9INA. Ntabwo ari 9 mu magambo, harimo 9 y'umubare kikaragizwa na IN. Uyu musore amazina yo mu busanzwe yitwa Daniel Harundez, wavutse ku itariki ya 8 Gicurasi mu mwaka wa 1996, akaba azwi ku izina rya Tekish 69. Uyu muhanzi cyangwa uyu witwa 69 ufite
izina rigoranye kurusha abandi kuri ino si ya rurema, niwe muhanzi abantu bari hanze y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batapfa kuvuga izina rye cyangwa kurisoma cyangwa ngo baryandike. Uwo muhanzi ni umuhanzi w'umuraperi w'umunyamerika, ariko akaba n'umunyamafaranga cyangwa umwanditsi w'indirimbo. Ni umwanditsi w'indirimbo akaba n'umunyamafaranga, ariko muri ibyo akunzwe kubarizwa ahantu hamwe bita muri gereza. Bamuta muri yombi inshuro nyinshi cyane, ari mu baraperi bakunzwe hano kuri ino si, kandi akaba no mu baraperi bakunda gufungwa cyane kuri iyi si. Tugeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga nde? Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi bita Lil Wayne. Ni umuraperi w'umunyamerika, umuririmbyi kandi akaba n'umwanditsi w'indirimbo zigiye zitandukanye. Afatwa n'abantu benshi cyane kuri ino si cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inkingi ya mamba muri hip hop, kandi akunzwe kuvugwa nk'umwe mu baraperi beza isi yacu ifite, kandi bakaba bavuga ko uyu muraperi azaba umuraperi w'ibihe byose. Uwo naho ndi Lil Wayne. Dukomeje gato ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi w'umunyamerika nawe ugiye uzwi cyane, kandi akaba yakunda kugira tatu nyinshi cyane zigenda zindagurika mu maso yiwe, kuko tatu yishyiramo zikiri igihe runaka zikavamo akongera kandi izina. Nabundi bamwita Wiz Khalifa. Amazina ye yiwe asanzwe cyangwa ababyeyi bamwishe Cameron Gilbert Thomas, uzwi cyane ku izina rya Wiz Khalifa. Ni umuraperi w'umunyamerika, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo. Yashizeho ahagaragara, yasize album ye ahagaragara ku itariki ye ya mbere yareyise Show and Prove mu mwaka wa 2006. Asinyira abo bitaga Warner Bros Record mu mwaka wa 2007, aribwo yinjiye muri iyo label yo kuzakoramo umuziki wiwe. Ubu naho ndi Wiz Khalifa, ni uri ku mwanya wa 10 mu byamamare bifite tatuwaje nyinshi cyane kuri ino serum. Tujya dusubira duhere ku mwanya wa 10 dusubira inyuma paka kwa mbere. Uzwi nka Wiz Khalifa ari ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 tuhasanga bita Lil Wayne. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umuhanzi bita Texas 69. Ku mwanya wa 7 tuhasanga bita Gucci Mane. Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo bita Rick Ross. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo bita Offset. Ku mwanya wa 4 turasanga bita Soulja Boy. Ku mwanya wa 3 turasanga bita Badman, umuherwe wa Young Money. Ku mwanya wa 2 turasanga bita, ku mwanya wa 4 turasanga bita Mood. No mwanya wa 2 ku mwanya wa 2 turasanga umugabo bita Post Malone, niwe muja muri indirimbo hip hop akanarimba R&B mwe mwabonye hano bose. Tukibutsa kuri subscribe, like and comment kuno tubiranye birakenewe. Ikiganiro cyacu ni cyahagaruka. Tukwibutsa neza ukeneye gukoresha amafoto yawe meza ku muntu aza kugufotora iwawe mu rugo, kandi akazana ibikoresho byose bafotoreraho. Na wundi amwita Pasi. Nimero ze nazindi Pasi photograph 078 5353 mu makwe yafata video agafata amafoto n'izindi events zigiye zitandukanye, anniversaire, house party n'ibindi byo bitandukanye. Aho hano hose abahakubereye. Na wundi ni Pasi photograph.